te fia fa talofa ya ile mai mwanga asho tanto tuno le nei ya fiafi ile nganto samonei ya ona yo tanto tangato lo mau mai le nei por kala me so se tafole la langi ole alavale au nanga mo mai ai ile ngata ya olunga ole TV tasi ole YouTube ole Facebook kala tanto malo fa be foi la to lo mai mo mai lunga ole tanto Capital Radio ya e Wellington ya fa be fo imale tanto ET live ile mai ayo to favalo fi awe pe ona yele nava yaso ya ole so ongale ne ole tanto por kala mi fa betoa fainga pa lota lua o lua limba santu fa sia ile WT media fa pa anga mal ofisa ole komisio fainga pa lota fa se male lango ya ale TV tasi ya ole company ale sivafi ya o fayon awina tuyo automoto moto lawa ono ole fisoa soni mai ya ole UK International Development Fund ilona fa tupeina mole 12 fa fitai ya ile afionga ile komsina operator ni samonei ole foi wa mafa tese tuai male afionga ya to le payroll su ava ai ya awase fa popongo le tatu por kala me pe ona yai ya ile ne foi va ngole afia fita lo fa to le pai ia fatalo fatu se unga mai vasa ili nei vai ngole fiafi to fatalo fatu fo ili mai mo mai ele malo le tunu ia ile tato por kalame malo lava le soifua mon wea to le pai ia ngad wenga fo pe ona yele nava yaso ia emanatu ia tantu tele yo o to langa pe ona yele aunga mar fa mo ngala vo tato por kalame ngad wenga tato fainga pa lota pe ona ia ile nei vai tau fa nga solo ia au le tulanga foi le pe ona ia ngad wenga fo ia sa nga pa ti ai mese lava ia le tato vai ngo tu stala mo le tato vai ngo tala fo pe ona ile nava ya so ia I report lava sa reportia ia e fa tau lava fainga pa lota pe ole mata po mo lava la ia yo nei vai so ma vai man to fo vai so le tas ina wa umana restara ia suita va yo na solo le mal vai so ato lava le na tu mai moni sui fo ia to fa wi tu la to swafa yo le la mata wa to le wa fa la wi lo mele office fainga pa lota ia le polo inga fo ile fa pe mai to tasi lava le sui le ua ave itualo na swafa ia po le suita va fo ile le fionga ya vui se na fo lava masina mo le la ua to fa wi itualo na swafa lo na winga le la ua pa u mai le se la wi va se fulu ma le tasi suita va sa ia ile se la wi va se fulu sui le wa ia pe ole tu langa na le sa va ia ile va ya so to na ia o fa nga solo ia le fa la wi lo ale abanga fa bo fa ia le fast ia po le fa jo le to sa mo utasi ia pe ia sa to withdraw ia vui ia ma fa ilo mai ia ile tato official commission fenga pa lo to mo fa mo ngai pe la ona ia ne fiafi wa ta sele ulo tonu po le a tonu se mafuanga pe ta sel mafuanga le to tau mata watu ia ia lava o to fetu na i wa to lo esu yo le fast na ta mo e mai na le tu malo ia o lala o to fetu na ina ia ta silava de la to sui fo ia ta va mai ia pe la o le tulanga na lo fetu na ia ta wo le vai nga wa pe ona ta wo se mo ta fa le vai aso to na il tato por kalami ia le tato periota le ia e ma fai lava ia o se suyo le ato tu wala lo ia no uma fi ang ia e sa wie ma lo e fai la fai mo tato suyo le neto sanga ia pe o le sile vai nga va vai at pe o ma fu ai le tu langa a o fa la wiloa ia pe ona ia le ne vai aso le foi sa ia le vai nga fa bu fai ia ale sa po le sa mo poto ia sa kaleva ai atoi ma misela ka vai atoi le afionga ya se ula o le minister o le mtanga luenga wa onga manganu I o le tu malo le wala tau sifo me mo tele sala fai le sa tau va mai ia le afionga se ula yoane ia le la wa mata wa te fo ile le lisi ina wa fa la wi lo ele o sa we le swafa o se ula ia le fo la wa fa mani wa le te tau va ia tatere lo pe sia ia pe wa la fo mai ia la na ia fo ia paia inga safa pe ona tauva ia o le la ua pe to lua ia suina la o tamu mo mai na ia la tawa sifo ia pe ona ia ile fionga seula ia wa ole tu langa le tala no ia ia ole mai tau mo tanto va ai sa ia le nava ia sui fa la bulo va nga fa fai ia pe o suila ia le sa misi le tato mai tau ia male mai mo fo ia le tunu ia fa nga solo ia la to fa la bulo ia pe fo ona ia le sui ole va fo no ti ia mo usi
ia sa leva ai ai lungo le lau fo ile ina ua whaangaso na whaalau i loa sui la tau wale siupi ia sa awaia la sa matawa tuasa awai ia mau ia ai o le turanga fo ile ua le otoe tamo e mai lalo le sa mo ua poto ia le ua tau wa mai wha sui tau wa tuto tas ia ta serero foi pe ese agua wa ese ala ta wa ia iloa ese foi ta milonga fa por kiki la tau ya pe yo le fa ngale na le ta ta mo fa ai na le fa ai lo to ila to sa ta to le ai ai fa la lo pati ya ma fu anga ya e matele o lo ma fu anga pe yo na yai le sa ta to suya fa la lo ya le ba nga fa bu fa ya fa to le to sa mo ta se le fu nga ya le ngo ma to ya ale bena ele i va ya bo fa ya si u fa ta tele to va ya le fu nga fo ya ale bena fo ile i fa alinga ma road show ya le o lo fa nga solo le ale va nga fa bu fa ya le al fast ia o ta tele va ya o tele o fo po la se tu langa fo ile po ya na ya fo nga ta pe se tu langa lo fa pe fo ia al me ai o ta tele o va ia le fo ia misi fo ia tai lo tele va ia ale la to wi pe na ona ma fa ilo tu lava ia o so au tato sui fai pule le o va ia la to fa la wi lo ia o na ma fu anga ia sa ili ane oi ia se tasi ia o va ngata wa ia le mai mo ngalo tanto wa tunu le nei fia ia fa la wi lo ai ia atato anava tau va nga fa bu fai pe ona ia le nava yaso le sia va nga pe ona ia tato reporti fo ia tato telefo ia ma tato news le nei va yaso to le paio tato court cases fo ia i o fa nga solonga le nao o mata bu tau fa masinonga mo le va nga fo ile o le na masalomia ma o la tau fa nga pe pa fa na e restarai o la tau fa nga fo pe pa fa na e fa ia la tau tu se folau o le vai sola le na tea tu se to lua le na tu la ilu mal fam snonga ia le la o to tolo po ona se i fa mai ale le ia molianga ale leo e fa sanga ile to lua le na fa pena tu la ilu vai so mo vai ai ole tu fo ile e mau fai foi ona ua avea le alia ai o le whaonga o pepa whanau ne e restara i le whainga palota. Ia ua maua tuai, o le na whaonga fo i pepa whanau ne, e whai ei tu si folau. O lona winga, e ese umalai ngoa, ese malai ngoa le alu ile tu si folau. Ia pela o le tūlanga matau tiel na ua avea la le whainga restauranga ne, ia ua maua tuai loa mai la tau yo fa onga tu se folau e fa ia si matautia ia mai e soli tu la fono o le fa tanga ina la tu la fono tu ai nga yo inga mana tu fainga ia tu le pai leta o le official fainga tu fa se ia a fa nga solo ia le nga le official fainga palota ia masa ta o la vela fainga kom sina ia ele alo la vela tu la fono ia wa ia la va ia tu la fono ia mo la tu e fa ia nga ia ma fainga tu fa se tu fa vale mantua seu e foi e to lua le mai upolu le na tula i nei pia ai to tasila le savala au motel sla fa no wingo le foi la ele tanga ta mai sava ile e filo ai ile fa nga ina leo o la to pepa fana fa nga se tu so antono oni vai nga sa la to le ma fo wina e silio ndau ngo ngai tu la fono official commission fenga palota au le tu langa le na ia wo oia tatu court cases na pe na mai mo mai ele atunu ia wo le tele la von disi ve me fai di ke ia se me tu la va pele mau ia o le ua fa fonga melu tatu atunu ia le tu langa foi ia wa ta o to le mata u po le vai so na te nei to le pai ia mana foi lo inga le inga tu stala mo fa sala la mo fe ngor kom sinda ia o fenga palota mantua foi o le na fai ia le felo inga le sa fa tulanga fai mo mo vai so foi le sa fa nga solo ai ia por calambe ia te ile i ona ile ia manoa le fe nga foi kom sina io na nga i mai lola ia le la sa ta to felo ai ile vai so uma vai ai o le tulanga le na tilifa ia le felo inga le
ona o le sa ia i le whengainga fo i le sa tau na tau whai mali lie to so le whengainga o le vale o le Jaws por whala tonga la utu stala ia ma le komisina o whainga palota o i lalo la le malienga le na o lo o iai nea ia inga fo ia ina ia mawhai o na so longa le iai le whaatinonga ai meise le reporti ina le o ai meise le whai o reporti ia i le whaanga so longa o le whainga palota pe o reporti fo ia reporti le mea sao ma le mea moni e ta ua ia le fo ia whilo inga ia pe o nei le vaenga ia ole whaala putonga tūstala le atunu pula soso tūstala ia mla whingor komisino whainga palota ale mai mo mai la le atunu ia wa le sa mo tatu whaatala noanga to le pai man le a whionga foi le prestene ia ole soso tūstala mla whaasala lau le atunu o tau sanga uma lawe whaatuna le palota te le atunu e la baba no e fai o onga mo tūstala ole mo on foi ole whainga palota ia peita ia le lava atu ia le whionga komisino le o onga le sa whaatino le ele vai asolo tona le tano ia e na tatalo mai e mawalo na vanoa ma le vasengo tūstala whasala lau le vai asola nei le la ia le whelo inga le aso ia ole wha amala mala maina lava ole tatou pitola au ia mele la tau pitola au ia mawhai masueni au ala me whai ona whaale leia le tatou ngā lulu e whalangang mai mana tua foi o palota ua tua nai sa iai lava nai issues sa tulai mai ia o le lawa ia le ava noa po le lau le nei whaatino ai la ia le fau tatou whaalongolongo atu whaasoa mai lana a fionga i vaenga po i lele e pito ngā whele tatou ngā lunga au le mea tā ua o leo wata o tole tatou whiangainga po se ele se whiangainga au le MOU o le lawa avatu ia tātou le lako le lato draft le whelawa Yesu inga le au mai te tonu le tātou wasenga le lawa ta atia atu le lato ofisa e peo na tausa a whafonga po iai i o leo le awe le lato lo ia se sila iai ia pe tal whengai suinga i o avatu e tātou a au mai foi ni suinga i o toe fono foi la i o le whala potonga ia pe tal whengai suinga i o toe au mai o la e whapena lava ina ia maua le ngā lulu e whalangonanga mai ma le whaaffaingo fia o na tātou ngā lulu e whaatas ele iai se whainga whaapea mua ma taulia foi o taimi o toa nai o tātou e sa vali e o sue ia ai whaaftai lana ile tō whawa e whune le lana fionga i o leo a maua le tātou a wanoa i aso lulu oma lava tātou te whailoa e me lana fionga ia po a whaini whaafasili au po a whaini waenga e fia whaasoa mai ai ia lana fionga i o te loa o se a wanoa wha aulo lea o se a no aulo lea mo tātou ona o le whaingata o na tuli o ai maisi ale taimine o lewa o ti utul taimile tāpenanga o le whainga pālota i e tā ua le taimile komisina i o i le whaatinunga le pālota ia lewa tatala le avanoa mo tātou mo le whaaftaila na fionga ia ma le ofisa foi ona o le whaamoe la whapena ona tātou sāvalia foi a ngai atua i whainga pālota o le whaamoa lava e ave i vaenga foi e po o media taua loa o isi vaenga ia whapeo mai tua mo blockers ma me whapena ia ele o ia se tilo fo ia le lau a ave whaamoa po ai lava le media mai whafo e tau le media tau loa po ia o i latou nai ave whaamoa au mea ia blockers po i latou ia whai solo live ia whaamalulu atu ele se me mau atu ia matou o se whaatala nuanga manino le nā mai le sunga le prestene ia o le associate tu stala malau whaasala lau le atunu ia le tumai tai po le sunga ia langi kirsomba ia le asa mai mo mai le atunu whaamala malama foi ia niso vai ngole anga ia le tatu ngā ruanga lau tu stala malau whaasala lau ia ile reportina ia o tatu whainga palo tai pio na iai ia ile nei fo i tau sanga o le si vai ngata ua le sa o mai tau atu i le saunoanga langi to le pai ia o le tūlanga fo i o le tuina mai e le komisina mle ofisa whainga pālota ia i lalo le asocio le vasengo tu stala mle whaasala lau o awa no fo i
mo ila to fo yo ta to media malanga mai fafo o le tulanga tā ua lava le na ona o le wa mata wa tupe o le la anga I uma mai lava ia au fasalau ma le au tustala mai ui uma mai lava I lalo le sos o le tulanga pitusili lau na tā ua le na o le la va ai foi ma tilo le ia sui o le asosi I tuainga au fasalau e man tofo e le tuainga au fasalau le wa e mai al taimi le nei le fa nga ina le fa ingoina fa pertania mo meu bloggers ia bo le fa Samoa ia mo le vainga foi le no foa ia e fa ali ona manatu le ini pa pui ona manatu ia e pule lava ia I le fa tinonga o lona fina ngalo mana fa mtalanga e fa inga e pe o le tulanga uma ia le ia I lalo le sila le Jaws ia e mai se o le MOU le wa te lo se o pe na ia se tasi fo o li o lo fa pe na mo li nei ma tau fia na malanga mai New Zealand ia o ia la le ve ila lo toinga le blogger o tasi po la va ngoi la lo la vai ngola bloggers ia ta ilo se po la sa fa sa mo tono o le vai ngale e mana to le vai ngale le wa dia e mai le vai tau le nei ia yo no le sa le a fiso ta inga fa tikonolos ia wa kele au te da wole ngi me fa ia ke ya le wa fa no live fa le yo manatu yo nga ele do le pe na ta wo pa pui ia ala wa kwa le fa le ngai le si tangata pe vai nga fa pe na le ia e sila ia le tatu sosi ia mai e ilo fo ia le tatu sosi la to fo la to mai ta sanga fo le fa yo no la to mo ia media pass mo le tatu fainga palota ia ole nei fo to sanga se taso vai nga ta ma se taso vai nga le ia fa nga solo ia le tatu palota le nei to sanga ia ma ole ma failava ona mawale va no le asocio tu stalamro fa sala male afionga kom sino fainga palota vai aso tai tasi ole si tu le leila to le pai ole tu le leitele na awa mawala fiso tainga ia ole afa pe ona au mai fa mtalanga sa ma fa mtalanga walela sa sa mai lava tono le ole komsina lo fisa komsina o fainga palota ia male le lo se tu inga reporti fo ile ole al watua le reporti la to ia wo fia file reporti pe ona ta wela wa ngale ale se fa maoninga mana tu foi ole autostala lava ia ma atatou nei Samoa la wata oto le ya la fua e ta lima inai ia le fatinonga o tatou ngalwenga le nganga le kalongo ko ia mafanga ka ko fai pa ma o me ale ko fa ko le la ako mai ko international media I ko Samoa ka fai nga pa ko le ko kisi da ia me ko Pacifica le fai pa ko ko ia fai pa I me ai pe ni kisi o ka ko la inkarisio mai e ka unga ui ma mai la ro fa malu o ko la fionga ya mako ma iso kle mako passes e ala go la ko e li poke ka unga fa pe nga ka ko ngalu ai lo sa I oso mai lungo so mai la yo ka le lo kali boi kali ya o se vai nga ta wole na e pe ona ia ile filo inga ale asocio tu stalla ia malau fa sala la fa pe foi ia la fionga kom sino fainga palota to le pai le uta mana tosa eta o le tatu por kalambe le vai aso sola ia le tulanga foi le o fa fita uli ia sa tupu ia inisi foi fainga palota uto na ia ile anga ia tu le tangata fai palota pioa o ma fai la paloka po ele ata le fa nga ina le telefoni tembe la ia lu tono fai palota ia nga kanga le wa usendi le komite le suita vale ke paro pesen sa o suita va ia ole tulanga tawel na maua fo ila leva no silingi ia ile komsina fainga palota manino la vale sa no ngal komsina le fionga to le fo fa mai na sa no mai fa pe lalo lava il telefono fa sa e sa ona ave ni telefoni tono rona winga mana tua pe o fa fita uli le sa tula I mai o le na maua ni si fo ia nga I ma ave la to telefoni fenga palo te taluai ia ona pu ele ma ave le ave ma fa morning fo le ia
atama oe tupe ma kwa vakulea kai pel me venga ia ole palota le ma oe ia melo tupe ma ya le la mo manino le sau noanga le komsina e fa mole e fa asa ole ta ole na ia ile mai mo mai la tunu utulanga ia e be ona ia le na va yaso ia ele ngata tatu reporti sa reporti tatu telefon ia ai fa pe fo i felo inga ia ale associate stala ma fa sala la fa pe ai ia male afionga kom sino fa nga palota manatu ole asolo nga le leili tatu nga lu e felangolongo mai ia male official commission fa nga palota wa ole a mawala ya tatu felo inga ma le afionga kom sina ia ivaya so tai tasi manatu le tole pai ole a face ta malolongo pupu ona toi tele mai le toi fa talo fantu ile toi tali mo le tanto por clambe fainga palo taru olu le mai pe ona yai e so na fa poponga le nei foi vai ngona fiafita u le vai nga le o ye le tanto por clambe ya ole a tau mo fai ai ya e fa ai lo atu ya tanto sui tau va ya o itumalo ya mafio anga fo yo lo itono le tumalo ma le tumalo mai le tumalo vai mo ngatasi lua tolu fa ia ole itu malo fale ata tasi o le fa ia fa pe fo imale tu malo sanga ngai tasi o le fa se furu male lua ia tanto itu malo le ole a mata tuai ia le tanto por clamele nei vai ngole fia fito lo watu ala tu suita va wa mai on resitala ia ole fa inga o tato resitala ia wa mai on fa tino ina mole nei tu sanga ia ole wata pena mole tanto fa inga palota ia mata tu suita va ia ole a failo atu hi ola tu swafa ia mola tu wata a wala foi le mai monga so tanto wotunu ole ni lava tu mo fainga ia sa tu mo faili tatu ofisa ia ina ia matu sa ilinga ia fa pe foi fa mo monga ia o swafa ila tu sa tu ina mai ele tatu ofisa le komisi ia o fainga palota ia ole atu ina tu le ne feva ngole fiafi mai le tanto tu malo vai monga tasi o afio anga ia e ofia ifanga li o vai lele uta le tongo malauli ia o sui tau va mo le whainga palota le tausanga le nei fatali to fele milovale moke o le SUP paunga te o mtavui tale le paunga fast sa fai o sua sele independent sula manaya feta yai tawili ili tui vasa HRPP o le tatu tu malo vai monga lua o afio anga ya ofiai mo taa uta to o matangi vai yala uta, vai puna, le vili, vai vasetai, ma vai vaseuta. Ia o sui tau wā mo le whainga pālota le tausanga le nei e to tolu, le na tai Victor whaafo i tā māpua le HRPP, niu a folau whau le ngongo pātū Tanielu, independent, matama le tā Taimang Chensen o le fast. O le tumalo vai monga tolu, o afio anga yau fiai whaato ia, o vini maangao, maangiangi uta, le lanta, le tava, matau tutai, matau tuta, o leo ne, vai singano, vai lima, bawala, afia malu sisifo, papaloloa, papauta, tanu ngamanono, tia papata, avele, nafanua, tanu maleko, malolo lele matia vi. To a wha sui tau wā, mo le tu malo le nei o vai maunga tolu e au fiai lau te muia we le se wā ai SUP nonu la ulu William Mawia fast silinga tusa alo sina ropati independent matai o ali iseu fiti ai masu o le HRPP mai le tanto tu malo vai maunga wha o a fio anga au fiai le ufisa moto o tua o malifa le fifi a pia Lalo Vaya East, a Ioniwe, Malufou, Matafele, Vaimea, Palisi, Tamalingi,
tau ese tu fui opa mole no funga lei savalalo sa leufi o songi tau fusi tonga fuafua a aiofiti ala mangoto mole vai matuloto To lima sui tau wā, wha le sa katopau ti ainuu o le Samo Labour, whawalo Harry Jeffrey Schuster, SUP, o 5 gram tualau lelei HRPP, to nuu fua moli amitua na i misi o le Fast, ma vaya i Vana Eli o le Independent. o le tato tumalo fala tatasi le ua mai a ia le tumalo vai maunga fala tatasi o afioanga e au fiai ala fua le pea loto pa pesenga mo fou se tua efu tua nei mato sina monga ulu loloa vai moso ma vai toloa Sui tau wā, whaumuina o papo soa nai o eti HRPP, manu leleua Dr. Sani Lameta HRPP, manu leleua paleta sala talitau tovale o le Fast, ma toma anga ua une Mikaele Keleko lie une o le Independent e toa wha sui tau wā. o le tumalo fale atalua ia o afioanga e lise fou fale lau niu si usenga tali matau tanu mapua tapa o tula ele uta matua ele tula ele tai vai loa vai nganga vai usu male au pani To tolu sui tau wā mo le whainga balota le masina fou le ati nuu Wayne So'oialo SUP wa au whaalele Mary whaafowina ta eu of le Fast ia maulungia Elon Piliopo Pithem o le HRPP. o le tumalo fale ata tolu o afioanga ia o fiai vai telefou vai teleuta To alua sui tau wā mo le whainga balota le tumalo whalata tolu le ala le pulari moni aiafi HRPP ma pāloa Louis Dowers o le Fast. o le tumalo fale ata fa tawalunga ia tantu tumalo fale ata wa afioanga ia o fiai ia fale ata fa o sa fune o seina pui paa matoa mua To tolu sui tau wā mo le tumalo whaleata whā. Ale vena ale o le Fast, mapu ta whaingata toi lolo SUP ma Pepe Christian Fruen HRPP. o le tumalo sanga ngatasi o afioanga ia o fiai ia ele fale ula o nuu Solomon Fou matawhai ngata To alua sui tau wā, lo au sola male malo ke netisio HRPP, sa maina kirisome tuli matala taula papa o le Fast. o le tumalo sanga ngalua o afioanga ia e au fiai ia whenga malie matunai To a sui tau wā mo le tumalo sanganga numera lua, Fata Ryan Schuster o le Fast, mawala i vau se yuli Pepe se yuli HRPP, maulolo ta vita welese a mosa SUP, ma tupu alii whaalili sa ena se wai Independent. e tumalo sanga ngatolu a afioanga ia o fiai le au waa a lisansi sifo ma lisansi sae Ia, e to a whala sui tau wā mo sanganga numero tolu, Sala Paulo Tuala Poto le Fast, Sala vai mili le lua Independent, Tuala Olivetti Ahim HRPP, ma Tuala Te Lea Lilii o le Sala Pi po le Samo Labour. o le tumalo sanga nga whau a fioanga ia o fiai le vi loto soa ma lua o noa fatitu salipo wae tufulele uto li imala mutu E toa 5 lasu i tau wā o loo whapeona tau wā mai nai sanganga numero 4. E au fiai le fue to filau pele nise le levanga o le HRPP, ma ta afa sa eni le atupu e o le SUP, pātea tuisa tuli maseali itasi o le Independent, tanga loa tele pasi poloa o le Fast, ia matumua ke le mete sa paawitale o le sui tuto tasi. ma lo le fonga to le paile ne fe va ngola fe fili tulanga pe ona ye le tau mo lava ia e fa la ulo atu tatu sui tau va u mai on the race tala ia ma walo i foi ia tau va mo le tanto fainga palota ia o lo manei o nisi na o tanto tu malo se furulua ia wa amata ile tanto por kalame ia o ana lo fi le la so atuai ia o le atu inatu ile vai so to na i ta u tele ia le vaenga le sa ta to lo wina to le pa ia mai se lava ia fio anga le tu malo vai maunga ia ngai mai fa le ata
ia inu fo ia na tu fesili le tu pulanga telavo po ofea o le tu malo e palo tai o fele suia tau no la tu nga ia o le o la tu silafia ia tu sai fo i mafio anga tai se pe ona tolo lo wina ito tono i tu malo ia o le tu langa le na se ia wai o fo ia tau peila le wo ta o nei te tono o le lisi le la wa au ili le la fa ai o le la o le nu le maleno mo le fio anga bane fa fonga malo le tunu o lo fa bea ona ilalo le tu malo ma le tu malo o le vai ngata o le na pe ona fa ala wilo anto wai le no fosilifia ya esho tato watunu o le tato numero anto ila to mai honoris tala yo le ua to ina mai se lau ma le lua fe lua se lau se ful ma fa ya ila to ya ua mai honoris tala ia o le afa moe fai ia le fainga filinga so tato watunu mo ni to sanga to le pai ia o le maenga le mana to foi pe uma la o se la wa fe le sa ta ke le po le sa tanga ia na ia le office komisa fainga palota ina ia ausia ia le la wa mata o se la ma le lua fe lua se la spu ma fa la vainga o mala le wa mai en restara ia vainga foi la na le tongi se lua fe ta la sala o la wa sa me le lua fe fai fa la vela o se tasile na vanga ta ue pe ona ia le tatu por kalamele nei fiafi pe la foi ona fa to le taimi o sola tatu tu malo ana lofia watu ase ya tau ya tatu tu malo ya ile moteli sala fa yo le awa wa ya tu lava ya ile tatu por kalame fika lava le o tu tatu fainga palo ta ai mai alo ya tatu suita va wali sila fia ya tatu tu malo te tasi o la fesinga tatu malo longa pupu to foi mai mo le o tatu tunu le vang fai o le tatu por kalame ele totally mal tato por kalamelo na vanga fai ya momole atul fa tai tato lango tu e mise lava ya ole komsina ya ole officer operator dia Samonei ya mfeo na fatu peina le nei por kalambe ya mfeo na awinatu ya ele mai bonga sho tato tuno itonu ya o mauta malawa tawo tele ya lisiva nga le ole tala no ina tato por kalambe mafa mai tato por kalambe le nei vanga ole fiafi ole vai asole nei sa fanga solo ia onga ya ale vanga fo yo tato polling officials ya mole tato fainga palota ya peo na yele nei to sanga ya lesa amata mele asunga fo se pa ya le aso forele ya molo na fa mo ngai mai ya inei ipolu ya ono o to fo le ato le pai le moteli sala fai wale tau mata watu pe ole asolua ia le e fo malanga tuele au fai palota ia mo por kalame fo ia por kan fa la onga ia po a onga mo le au fai palota ia eta wotele ia le vainga ia wala fo ia le sila fia ila to ia le ngata ia to ia ila to sa ngalulu e mo ai ia ila to le fato o ile le ngalwenga le ngalulu e fata se malitato officer awale tato fainga palota ia olo manei ole ia le tato fatala noanga ia malanfionga ile suikom sinda ia le fionga ia patea ia awale fa mal malamaino lea o onga mo le sila fia le tunu temine ia e mole faftai i sui umo fapeo na fia mai nei taiao e lua ia session i le aso i le taiao me le fiafi ia e tamafai lava e ui ina pupu ule taimi ia e tamafai lava ia le ofisa e tamafai ina ia faatino tatawa onga ne ona i tāua ia nofo sila fia le au whainga lwenga i o lato matawhai oi e faatino i le aso le whainga palota e ao fo i ona ia i lato fo i le anga lue ia ina malama sila fia ia mamata i tu ia whaatinonga o tatou ngaluenga ona e tāua le latou sao
e whai lato masui ko masina e mai sale officer I tua e whale pālota. O le pokalame lava ia na mata I le whailoa o le tatou whainga whaavai mo polling officials, o tatou tula fono whaapeona lima taitaina ai le au whainga luenga, ia aile ngata lea o tiute taitasi, mai le PC, AOIT, o le AEO, ia man tangata lea le EO, lea o le anga lulue, so o whaasolonga o le ngaluenga, whaamalamalama taitasi ia matawhaio ia matiute a I lātou nei tonu o le whalpālota ia me se le whaatinoina tatou whainga pālota e a mata mai lava I le aso e taunuu ai I whalpālota se ia pā ia le teime toe fo'i mai ai ia tatou me whainga ruenga ma tatou resort for I tonu le Operation Center ia o le whaasolonga na tatou ngaruenga e loo whaatino ai le teime nei. Manino le leima mala malama le saunoanga ia la whenga le sukum sina ia le whenga ia pātea wala foi ia le tūlanga I peo na ia o ongolo whanga solo mo tātou polling officials o le maua to le paiwe ova male awhi la tau o le ia nei upo ia o le tūlanga le nā lelo ia e o wa pe fōringa mai awhi fitu se lau ia I la tau ia o lo whapea o na ngā lue mo po o lau whai pālota ia maua fo ia 5 se lau mo meo tamai tablets fo ia po o o lo whapea na oina mai le tangaluenga waonga na wao mai tangaluenga waonga so soani le officer komsino whainga pālota ia e tau tele le vaenga I so soani le tūlanga ia o le tau se len awa o le sa whaamawina tolu tesima le 2 miliona tala ia le tupe fo le sa fua ia mo le tala le tupe whaatino le whainga pālota le tau sang fo tolu tesima le 2 miliona ia o le la ua ono le watu la I maila mele o le pasi o le tala o le tupe ia le la ua tapai so soani mai tanga luenga le aonga le tūlanga le e le whaingo fia ia le ngā luenga lo whea ngai male official komisio whainga pālota ia pe a fua tuwai ia whai o le whaanga yo inga o le tātou pālota ia o le tūlanga fo I le tau fua ina o le selen ia wai e le ngata ia o tātou mea whainga luenga I whaonga ia a o I lātou fo I o le a ngā lulua I le tātou whainga pālota ia I peo nei I le aso tātou toi fo I ia tātou whaatalandoanga mala whionga ia pāntia tāua tele ia lisi vaenga lea sa ona whaailoa ia lui tau sa whengai ma whaafitau li nei e whainga pālota o tō nai ia o lea ua toi mati nei ia awai le whainga pālota ia mo le nei tau sanga ia e peo nei ai niso I la tau sa uta ua ia sa ngā lulue mua foi ua masani foi ia I le foi ngā luenga au nisi foi o I la tau ia o lo la tau ua temilea ia ua ngā lulue whaatase ma le tātou ofisa o le komisio whainga pālota awa le tātou whainga pālota ia mo le nei foi tau sanga ia a fuatu ia I le saunoanga pātea mai le luafe sfuluono sau nge le luafe luatasi o le whaapopo pea ia luatau whaapopo pea ia whaafitauli ai pe o le baengal na le watitilo ia luafe luatasi luafe luono le watu mai le luafe lualima o le watu fa mo meo videos fo ia tanga ia le au fai pālota ia ma pe mata ia ma sila ia fa pena lava ona pe type se training fo ia la fatino ina e fa ngai la ia mo meo ata videos mana to le sa ta ue pa te utile taimi sa ta pena ita to whainga pālota le nei to sanga e pe nisio awala o la tu tama fai ina ia fa faingo fielo la tu ngā ruenga ia le poina leo fa taita inga ia matu ina tu ia la tu ole la tu ngalu le fa tasi ia anuar ka ia maka mata pena ia awai le tatu fainga pālota le vaiaso la le nei ia male vaiaso fou le fa mai ai nei le solua ia ona ngai lo le tātou official mo tele sala fai moa o nga lava ni tasi ia fa tau tei le asolua se funu male fa male asolua se funu male lima pero se tulanga foi le na fa pea ona maua mai le officer silio le matanga luenga wa onga ona ole la ia le afianga o onga e mantua le watu la I mai nei le tanki fever
ia o le foi la le atele le afianga wa o ngalenga o le ua tu uma iluma fai nga palota o le kalena la fa le wa o ia o le la fa pe ona isina afianga foi I tamaiti mar fa nga solonga o por kalame fa le o moni lava ia wa o le to tele o niso ila to lo awa ia le o nga le ta to polling officials ia o ali ma tama che fa ia o ia ai ele ma fa ona tu o sesi nga nga le o no sesi nga le ia paula va le pa lo tele ni tu sanga ia o feta tonu ma le to la ngai pe ona ta tu tanki fever ia mal fa la ulo ina le afionga ia ele official le mtanga nga ia wa onga manga no o pe ona yai au nisi na tatu reporti fa lo to fale tonu lava ia o le tatu official commission fa nga pa lo te pe ona yai ia na tu nga nga fa adu mamau ia au tatu ta penai ia mo le tatu fa nga pa lota ia tatu va nga fa bu fai mo tatu suita va tu to tas ia o le sa ia tatu por kalame fa la ulo sa ile na va yaso e pe ona yai le pantia le fa to le to sa mo watasi fa nga solo el moteli sala fai le la ute va va ya ku pe le nga ka me ya nga ngai fo monga ya le la ua to malanga me ine ya fo la to malanga ta el moteli sala fai ya e fa la wiloa ya e so uma ya sala fai la to fa la wiloa ya ni so ta to pantia pe ona ya le SUP ya le sa mo ya le so ta inga se ta si fo ya o ta to wa so upu mai le ta to patia le SUP ya lo tom fai la vai le vai so fo ina ia le fa la wilo la to na vatau po la to manifesto fela I lungo le TV ma le litio ya a o lo tu la vale avano le suito vai e a ngai e susuma fio e lona I tumalo e ta pena le mai ela no fainga balot ia o le vanga foi le puipuia ia te tawa tangata po le HRPP o le ua maua le afa peona malanga tu le motele sala fai ia e feilo ai ma fa asoa ma le motele sala fai ila to foi ia na vatau ia awa foi le filifilinga foi ana malo le tunu la to ia po ai tonu te tawa na ona palotai o le vanga fa upo fai foi le labor ia o le tulanga na o le anga I lava I tu malo la to sui tau va ia ma tama fai vo ia fei loa I mo la to tu malo ia ma fa mala mala mai fo ia la to fo ia anavata e pe o le taimile nei to le pai o le malo si anga ia o le sui tau va o lo anga sa o le tu malo le taimile nei ia e ta pena mai ia le lau fai nga palota ta to sui tu to tasi e pe la bona ma pese atu ia e vai aso tasi tatu por kalami ava no la TV mo tato ia wale o la to sui tu to tasi ia wale fe ua va ia o le ia tato pure ports ia o tato posta pe ona fa pipi ia e lumo tato fale o loa ia o tato ta vale o le lava fo ia mau le ava no tato TV nga I mai ai o lo for sanga ia be e silia ku nga malo silo wa nga I mai pete su a film mai TV ia wa sila mai lu tu malo au kilo mai ai ma sila mai lu tu malo au le lei o le lato su tawa ia masanga for sanga fo le wa ia le tapena tuai ia mo le tanto fainga pa lo tele ni tau sanga to le pai o ile tu la vale mo mata ina inicio tu malo o la wa mata na inicio fa ta mata ta fa le anga ia billboards ia po ve fa lo fa nga na si ta va mo ala to fo ia fa la lo pe la le no fa tu lo fa fi tu va o TV1 a wa le fa una fa le anga se si lo wa TV fa le anga lo si fo fonga le na lo ta fa na mo moli mai a pa le me vala au mai o la ua yesu tau val taimi le nei la ua vala awa te mato office ia malafo ua fa pena ona fa tal noina la to mata upu ai mo ila tau ele vala awa tu ia ua fa fitu iva o ia po lo wasia sia tu mato office nai e molino ia mana ia se mato pito e malu le ia ia vala awa ia na le a fiwa tu lava ia e au le fo ia nai tama ita ia la fa feilo ia mai lo fiwa ia ua o se mantu alalu ia mama fa manatu ia mo tanto suita va ia wa le wa sa lava ia le so no ngale fanga to le pai u tele la fo ina sa u fa longo ia nai na va enga ia a o le ta u lo wa nga email TV ele a se so fa le anga ro wata le TV ai a o fo la le temi ta puni e ta to fa lo e fengo fia nga va la me ese ia nga ese le na u pe o tu langa na le ma te to fa mana to tuai ia a wa ia le mai moanga ia o le suita va ia sui fa audio li mo le tanto fainga pa lo tai pe ona yai
ya ile nei fu te sanga ona manatula ya tole pai ya ua tatou o mele si ui male tau lungo tatou Port Kalamele nei ya fiafi whaafetai le ofisa o le komisio whainga palota o le TV tasi o le company le sivafi ya whapea foi ona momoli le whaafetai la whionga ya tu le epa ya whapea foi ia le whale tua ya amiatu kefi whaolotoi ya whapea foi ia le company malose le native event ya mo le fesoa soani mai foi ya ile tatou Port Kalamele momoli ia le whaafetai ya ile ofisa o le komisina ya Peritania i so tatou watunoo ya itu sai foi ia le whaatupeina o le tatou Port Kalamele umawhai ai on awina tu sa o tu tono to mota moto lawa whaafetai le mai monga so tatou tunu whaafetai to le pai le nei fiafi ya tatou toi whailoa ya i sesio na whaupoponga le vai aso asau manuia whaasausaunga le atunu to whaasoifua Tau whasoifua.
O te whatalo whatu le tātua tunu ne fo i whaenga o le tātua Polkalame ia i le seusi sila fo i man mai moanga le tātua tunu me se le whaafunga ia i le tautua whai pēne i asonga fua te tasi le si ufonga le lau mua ia i le tātua ofisa i le rovaya i pia nei o le tau i sa amoa le ni aso matua i māneia lava le langi le lei to ale savili le aitse munga le ni aso ia o tātou lo fulai le lo se timunga ia vevela tātou tau talwhatai pia ia o le tūlanga māsani wa wha te tele ina ni whaias ina wato ea onga nisi o onga laki la o le e tu mamai no le wha au de tu uanga fuile le a onga tūlanga lua ia i nei i tu malo fuile le tau iau tu malo fuile tu taulanga ma wha lata mai tu i taulanga ya tu le ana e fa solo tu nai e le isi pitu ma ile no ama o le tu wa o le la tu ma mai o le ai ile na tu wa foi le wa la ya alkolisi e mai va senga valu nga i lunga e fa solo investe o la se poloka na le la sol sa wala te o le mautanga singa se i lu mo tu nei le taiao e te ale lata li tu la se fulu ai wo o montanga singas i lalo le vanga foi le emergency pe tau no i mai tinga ina oka sol se e te mai mo e wo o mai luma le au wala foi le au tafa le foi le e no fonga le telo matua malum fa na una iti fa solo totonu ele foi le watu e watu whana wa ele pepesiol wha mai o le tenki fever e pole fever pona iwi le ta ue tātou o mai luma au wale mene le paka ta vale ola no watu loi te tonu e te anga i loi te tonu ia nai ta mai no foa i le pito mai foi le lo tuanga vale pe au whale tonu i nai lalo le waenga le emergency whale mai folk ia e te nana e sa valia nga i le lifi e dua nai whaasanga mai e tilo lore si sila le tūtau matau ia o le ai o la tole na tua tumua i mātua ma whanau o te otolo i nā la ua o le nga i le lifi ai sauro ma le lau se lau ma le lima le lau numero foi se lau ma le lima o whaape o la soli o le ua o se lau ma le lima ia e sa o ma wha maoni la wha maunga na maua mai tātou telefou na le lale na amatu i tātou telefou. La soa i tasi wa ova le lua se lau. Ia ngā se ngase o alam whanau, pe pesi al wha mai. Ia ta wa ait foi le nei whanau foi i whafo mai. Le foi le sita mai titino mai masion ta maa. So e tau le mawhainsa whali foi le pe e eva i la ta wa ait le tino. Ia mu ia whafonga foi le tūranga o iai pe pesial whaamai la le ia tātou. O le i tonu ala, o le wala i o na whaile swinga. O na ua minoi nela ofisa aonga, e na ua to o lua o maari riu. To o lua alum whana o maari riu. O tātou te talo whaatasi whaamone mole lava na tātou tino. Talo whaatasi ina i mwhai o na puia the rest of the maiti o alum whana o tātou tino i Samoa. E mai a fianga nei e uti o le mea manino na wha manino lava e le sunga le fo mai e uti lo whinga ruenga e le tai a ngā whatia le whinga ruenga i e le tua i ngā me wha pe a toi a mai a tātou ma whauwhauru COVID i a ma le misela le tu iti tio tātou fo mai tausi mai pas i a pe au o lola te mi wha pe palasi mai ai le pepesi o se whaamai fo le ai mai se lava e whaamai a fia e tātou whanau. O le tele fo i lau le mene te talo e ina ia lava pensa palai o fuala au mawai la au. E tau tali atu wai ia le ngase po le tinga aino alo ma whanau nei. Ia tātou talo le tu e mawhai o na soani fo e lima te mai tae fo mai e le la tupito la au ia maua le mahalosi ma le to mai. Ia o vai la au ma mea whainga ruenga e whaatino ai le tali atu i le whaamai le olo pepesi e le tātou tenu. O lea e le o
e se fa mafa tele le tātou motu tele sa la fai. E le o la vea foi manono ma apo lima. Ai pe o nei ar tala whātai a pia, o lea no whanga fo ia wa tumu ma la rofi me le tātou tunu ma whele pāpā awai. Lea la e pepesi e pe sawa, o na whanga tu elan na pepesi ma sawa. O na ua putu fale, tele putu fale la tau i no whanga nei. Whaingo fia o le namu ai lele i o a whapeo i lalo vaile, a te loa a whapeo lalo vaile i le namu le i te wa veina siam. Pe fise lau namu le i e ta ape atua o i vai moso aru watu i o i pe senga i e le wheo wa i a namu nei, ta ilo iei. Ai o le mela le refa malu sia nei, i a onga uma i a toi tautua na whele, se toi a apana toi whaamama i a ta whaamauta o whale a onga, ia mano whanga whapena e tautu fuere na ia ti nei ai namu ia mai no whanga wale putu uma e whana wa onga nei. Ia, o le tūlanga nā le ele nei aso fe le tūmo le taulanga. O lai ngā whatia wale le whewa e o tātua tunu e le tūlanga e le o ia se whale e tonu whewa e wale le whaataunga ma fuwhanga le aso ia wale au whainga ruenga i tonu ofisa le maaloma mtanga ruenga Business Company o lai whale atua mai to tonu whaatinonga ngā ruenga i titi whewa a mere o tūlanga o taa vale. O te loa a whapea e isau fuwhanga wale le wha lima ofisa le taulanga e te sile fia wale le taulanga le iai e te anga i e siri e lal tu o le rentu ma tu o le taa vale e alo le taxi ia ono sa ia la ia le tu le taxi ia sa faido sinau fa mala stin vai sa vai e va veina e o ofisa ia a wa a fai te alu o le media ta alu su le ofisa ta sfele le umalo le ofisa na to le bank e fiu ta mi le milo o mai ama le pensinio ta vale voile o ta mi le milo su se paka o ta voio le so en ta ma e la ititi paka voile le ta tu taulang a o tele ia a wala ma ta vale ta to ia nei vangem so ani le malu ta tu tu ia e tau fa va ve nei fu fonga ia uma le aso ia wa mani ni nga mani fi au pon fu fonga se tolu wa mene e tasi o lesi temi tasi ale me na taru so e uma le ia le aso le va ia fe lo le fa enga fa ko mai fa pe se fa uma tai au ia nei vanga na e fi so ani le ta tu tu foi le va ve na whanga yoi ni fu whanga ngai mai tatu taulanga ia pia. O mongs pepa whamtalanga whele mwa ai tu solo le man e o le man. O le man o le kalesia man fowle tapoi fowle kalesia whapopitonga i e sui Samoa. O le te vai tu o le tausanga ne ato e le valo se fulmal tausanga talu ni whaavaina le kalesia whapopitonga i e sui Samoa e atunu i whafom Samoa nei. Le tau whaatasia le kalesia lalangi le fo e kalesia. Ai se lau tasi ma le fitus fo mal tolu miliona tala le tau man. O le rasa o vai atu sa whaatasia to i vai lima. O vai lima le ere man foude o le rau te vai atu sa iei le whionga le malu le malo ia o le whionga le minsta o le pāle mea tausi ma le ana ka peneta tausi le atunu. E sa wala au le tala halo i no le man nei o si man so te leo le man nei vaenga na nei vai aso ai o le si vaenga pito siri o na tāua ia te au o vai atu i le vai aso fa ingon vasun te nei ta si le ofisa le atunu tāua tele o le fatu a mole o lo te tala la tu ofisa fou le tatu le ofisa le tato o tangata whaala popitonga o tangata whinga ruenga al tato malo o le pisa leo te vai atu iei o mana ia la i o le lato officer fo ia wa o mea e le ni mea fu ia ni vai wha upu whai o mea la i o mea patino ala le atunu mea i patino ia tato o tato la fonga ia le wha wai ia o te loa e mana ngofi tato vede tato o e tilu po mana ia pa male leile mele alu ia lau la fonga ma lau tax fele ia o leva tele na tau ma faise officer fo wa le lau mana ia man to le officer pisa ale sa i funga leile na mu to lo wa fa funga mai tatu tunu le wa leva na dena sa ia ala na fa usia officer fo ia mana fo wa
te rero tuloa ia atonu fu wa vele fata ma ia ele afi ia ua tula mai ele se si fainga va velona fausia si ofisa wal tasi dea fala po tonga tu mo oti ta hua tele alu ta to malo e fa tu ina ia le malo fo le tulanga mo tangata fainga ruenga wai foi tai ala tu la fono e lima tai te ina fa leo inai ia lo la tu foi ia te tau I lalo tu la fono mal fa vai ta to tunu ia e pe ona fa tu langa inai ia ai o le lana au mai le vai nga official parmia tau sia le tunu ia ai se I silsila mai ai ta tu mata wa mai o aranta we ta foi le ona o meio me ta to tunu me tonu ai o me ta tu le se mes finga malo ia le foi vaenga ia e fa malo fa afta yatu I le mamalu mal pa ia se ta tu ainga no afta mai ainga le tua e se ainga ni vanga fa fai po nisi vaenga ia ole ala ta tu o usum tu fa fino ma tu fo fai fa ta si mai fa ta fa tu le isi a friend o Amelia le ma afta mai ta fa tu ia fa malo volta po ele isi au foi vanga fa o fai ia o le mea ia, e le ai ma se o mea ta pura ta tau ia ai, o le maftanga ia seki a ta tau o malava e le ai se me ia whearo whani a ta tau ia ai, whai a lango ale, le vai whaupu whai por pātia tangata ia, o le tātu ainga, ia al tātu ainga, ia o le ainga nana tu mau ai, e whaavavau, e fia ia tātu whatalo whatu I le, whiunga pāle e sina leo, ma tina pele le mafta mai, ia ma o tō ali tasi whatar whatu ia whapena fo I lato ia sa tunu mo whono whale malu ia le mafuta mai whatar whatu ma lo lava le ono sa ele nei a uli tato liwa nea se tilo le mana ia le ofisa fau lewa ia le pisa ia whafonga mai ma usi mai mai mo nganga pa ia merene ia tātou te talo le atu ai I lau tō wha mamao o e whina ngalo ai e whapa ia ngā luenga o mātou lima mo mātou mawhau whau ia e whapa ia le nei whale ma e whamanuie lo whale whata whai o lo nuu lava lea Foa I mai ai lato uma o le a whao ngā ina le nei whale e ala mai lau ta inga ma lau wha malu si au ia I lato ia whaia pēa le mea tonu ma le mea sao mo le manuia lau tele o tangata ai maise I lato o lo tangi ma iala o la mātou o lenga le nei e ala ia keriso lo mātou wali'i. Amen. Ya te haure nganga putia o tina le vitine alo iai le tala alo ia ma le pau farina o nei mauta e pasino le societe tangata whenga duenga ale malo alo ngā due Ea o te manatu wa mai a pailango pa ia ma malu o le tātou taeao na riu na lua. Mātou pi ia ma foi I le upu fola lana au na ua taimua ina ai le tātou mawhitanga I le nei a fiafi. E tau ia nau whaapai ma whaaloalo ma whaatalofa I lau sunga I le taitai o le sauninga Minsta o le kapeneta o sui o malo mai fafo. Ia le mamaru o le komisi e pulea le au whainga aduenga le malo. Whaululunga o mtanga aduenga mwhala potonga tu maoti le vaenga maoti mpisinisi. Whapito au ngafa sa matou whawheiroai I lau whionga le tamaitai Palestine ma le mamalu o le laulau a le pisa a ia e maise o na sui a wai ia o Samoa lava lea o poto I ona tūlanga whalupe ia o te manatu la o paia o sa ma whainga o le tunu
le kāresia ma le malo ia wala lango whātasi ma ua ta oto I lau lelei ma langi mātafi. O pa ia e tū mau ia mai le avea. Au le so le ua tau lau o le wha moe moe o le whalapo pitonga tangata whaingaduenga ale malo sa whauao ma whaupō. O le mauta fou mo lona ofisa whapea le whaletele mo whonutanga ai maise le no fuanga ua whausia whapitoa mo le vaia o whanawiti ala u whaingaduenga e tau tamā ai tau whaingaduenga uma le tamā maletina ia o le nei ua maea ua tino le uto ia ma ua tau le ai. O te taofi o le nei wha moe moe o le awhai mataula o le toe le langa ina o le wha maupopo ina o le pisa a mo na nafa tau ave. O se lasanga fou I le talaanga o le wha lapo tutonga ma o te taofi o le pine wha mau lea o le maa ele ngā ma le vidi tai o tūlanga tofi o loo iai nei ia masui uma o le wha lapo tutonga. O le iai o le ofisa utu I le mauta nei e le taumate o le asi itia le naunau e sanga vani ma matimati le anava ma matafa ioi le wha lapo tutonga. O le upumoni e tua le tātou malo I le au whaingaduenga. E whapea fwoi o na tua le vaenga maoti ma pisinisi I le au whaingaduenga. Wa la tauto mai ma ngā waa I so se matata ma so se whaatufunganga o la e ia o so se whainga malo manuia. O le la tautou tua e lango malu ma tu tau mua ai I aso lelei ma lave I manino I aso whaingata. O le au whaingaduenga o le whaamoemoenga lea o le atunuu la tau te whaatino le la tau walawina I tautua mo Samoa. O tātou uma o le au whaingaduenga ma le au tautua a le atunu. O le tātou anava lea ma le whatua inga tausi lea mo Samoa. O lea ua whailo mai o le aiai se au nanga I le mauta le nei mo le vaia o nai whanawiti ale au whaingaduenga I taimi o ngaduenga. O te manatu o se whamaite le lei a wā o le tele o le mamafa o le vainga o whanawiti o tina. A tonu o le afsosoani lea au nanga I nai tina matama o loo mo o mia lea fisosoani ina ia mawhai pēo na whaawau tiu te mangaduenga I matangaduenga ma whalapa putonga. E lea I lava se savalinga e asa manilu I tau. Peitai, I so se lu I tau o lo ta oto aini le sona o ngā mo le lumanai. Masanga una I ai le whatinoina o ngā duenga ma au nanga. O le whamalosi le whalapo putonga ina ia tuli I luma lo o tau whamoemoe. Ina ia mapo au nanga o le a whaatino I nei mauta. Au wale mau poponga o sui a wai o le tātou whaalapo putonga. Mo tangata whaingaruenga o le malo. O te whaftai atu I lau whionga I le Palestine. Matulanga tofi mamalu o le whaalapo putonga. I lo o tau pulu nau e whausia nei ngā ruenga. E whapeo na whamawina le whaftai I sui uma o le whalapo putonga sa whai sao I le nei whamoemoe. O le toe upu ia whamanuia tele le atua I le nei ngā ruenga ua tatalaina. O le whamanatu e tā ua le whale ma e tā ua foi lona ano fale. Ia ngā lelei le atua I lau whionga I Palestine ma tūlanga tofi o sui uma o le pisa a. Ia I pea le taita inga mamana le atua I lo outou whamoemoe a toa ma le tautua mo le atunuu
ma o tātou tangata. Ia manuia le nei au fia soifua. Ua pepese fia fetu o tai au. Ai alanga fia foi whanau le tua. A wau le aso le nei, ua whaia le li tātou te oli ma fia ai. Ua i fo mai le futiafu e tasi. Ua tau nu uai le ingoa ipu o le langi. Se mea ina matango fie o uso ai no nofo whaatasi. Tātou ave ia le anganga whawhitai le atua. Ua tātou au lia le nei aso. Sa tau powina ma o te aso ua loa o nei le fofuanga a le atua. Ua tātou au lia mai le nei aso fia. Aso whawhitai. Aso vi inga. Aso whaamanu i le atua. Ona o ngā luenga whaatino. Atoa ma le tātou malanga. Sa tau wasa mai tau sanga tele. Le nei watini tau nuu. Via ai le tamao i le langi. Le ali ie e leo ia i mātou ao lawa fionga. Ia te au le ava. Ma le whaalo alo lava o te whātalo whatua i le pa ia lasi o le nei aso. Lawa fionga le taitai o tau ninga. Lawa fionga pātele ke le kōlio. Lawa fionga il palimia tauti o Samoa. Lawa fionga ana pofu me Naomi Tafa. A fio minista tauti uma o kabineta malu. A fio foi fai pule uma le maota palimene o Samoa. Su faululunga tanga lunga uma malo Samoa. Eleva e le fala oto. Ile pa ia maulunga o tawhatolu o malo, tuto tasi Samoa, i pulenga whaatonu, sui ma malu o whaamatinonga, ma le ofisa o whaamatinonga. A fia malu o sui malo mai fafo, lo whaipa anga ma le malo Samoa. Le ma malu o whaurulunga whapisinesi, company tuma oti ale malo Samoa. E ia le malu malpa ia ma ave ese wa fanga poto mai le nei maota al fala potonga tangata fainga luenga malu pisa a fa pele ma malu le o fainga luenga ai mai se tatou a inga mau ma mai o to sa ma fainga o le ale o ia se leo o le o nei wa sa mo wa mai ona tofi o topa ia mama malu ia e mai le vavau se ia o i le whaavavau e le mawhai se tasi o na toe ave e sea tulou lava laua fionga taitai o sauninga whawhetai mo le upu fola o se wheai tāua ma lu i tau uma nei mo le tātou sa valinga le nei lalangi ma o le avea lea maoso o la mātou whai ngā malanga i le nei vai tau ma whaawa u pia lava. Le nei whala potonga sina tala pupu o i le whala potonga le nei al pisa a. Sa whapeo na amata mai tau sanga ta siva lima se fulu ma sa ese lava la tau sa avea masui au wai i nā vai tau o au pailate o au ave taxi ia o tau sanga u le tasiva lima sefulu ele i ola mai ni mātou komiti nei. Tau sanga tasiva o te fulu n whapea i o na tai lalo o le pulenga a New Zealand. O le tasiva o no lua ua tuto o tasi tātou malo Samoa. O mai le tau sanga tasiva fitu valu te ia o le tasiva farse fulu ua tupu maola ola la potpotonga ona ua iai alom whaanau ua tau taliu mai ia o onga mai nu mamau ma mataria i roa lea whaamoe onga o le fisosoani mai le pisa a New Zealand. I le tasi iwa valu tasi. Le nasa iai le longo a fo i Samoa nei i le solo te e le o whainga luenga al malo. Tala anga tāua o i le tala whaasol pito.
Fluane I nā vai tausanga sa tutu whaatasi lava le o whainga duenga ma o I nasa whai eisu inga titele ma mafuri aere whaalapa potonga ina ia sanga whaamautu pēa. Na amata ile to afile mu ma mawai e tangata uma le fia mga lulue au auna tautua le atunu I sose au wala. O le alo le tā ua ma tā tia ua whaamauina I lo tātou tala whaasol pito. Tauti nionga mga luenga sa tauwivi ai nisi sa mua I malai. Wa avele mwhaea ma mitanga o le nei whalapat patonga. Tangata whainga luenga malo. Ai taluai ona o le nei aso e whaasino lea I le taunu unga fou. Pole matatia. Fou lea ua uma mae ona saunua I ai le tato. E fionga le minsta e le palemia. E fionga ia fiame. E winga I le nei aso ta ua malona whaua ina. O nei sa mo e miti fo I nei tausanga I tele ua tua nai. Lea ua tino mai le aso. Sa whaafoe ma whau mai le tātou whaalapotonga I le whonga whale lua. Lea sa whaatau whaatasi ma tātou whanua umia sau loto. O nisi nei o tamali I sa whaapea o na plestene. Na taitaina al whaalapotonga mai le tasiva valutasi. O le au amatatu le taibi wa umai le tātou soro te. No mato tausanga o mato maute la iti. Tasiva valutasi. Sa iei le fionga ia tu uu ia ti tau le alo. I le vai taimi tonu leo tato solo tei. So o mei lea tasiva valuono. Fionga le ia pese tā si nave I Sara. Tasiva I vatasi. Le fionga ia afamasanga fai tele afamasanga. Tasiva I vaono. So o mai ia falefata tua niu petaia. Luafe maritolu. Se yo le luafe ma le valu o le o tinale ya so dia lofi papali o ia foile o le ulua e plestene tamaitai na ausia le tulanga so maila ia le lua o iva lua manuvae ngau mateo atong o maile lua fesfulu ono o maile taiminei ia o leo tu la ia tuaila o nei tangata. Le amatanga mai la mato no fa inga lua o sufulu ono. O se savalinga fa no no amal mativa. Sa le se leni sa yai. Sa i mato pilin tu ua mai isi tausanga. I lato foi sa ta ia. Ia mato su etosi. I mato falapat potonga I fafo la langi PSI ile tangata whainga ruenga la langi. Ai whaftai le alofa malanga leo le li. Sa ia whaasoasoa mai. Sa le tula fo ina lana whanau. Mātou whono lava I whale sa le tawaloa whale wapala o le tala whiangai. Sa whaia mātou papakiu ma whale o wato nginga mako pili. Na o lava I whale kalapu na mato wofa I mato siva. Ia e whaftai fo I mato a inga mato to adua nata imi. Sa tu mai a mato e pule mato I le tau. Ao nei tupe na mawai e le lava I tato whale nei. Tusala o le lua fesfuru ono na mato a matarita I ringa se leni. Ia le watino mai le so. O tangata ia sa whawhainga luenga le nawa I tau ele I o mai. Whaftai le atua wa o le taimi po le tausanga ua malololi taia ai. O lea on whaapea I loa lea o na whaase tuanga rua li taia. Ai whaafoe le tato sosa iete e le komiti I le nawa I tau. E whaianga luenga te oa I fua ia ma tau nofo lava I tato whale tuai sa iai. O le tātou anawa tau leo wa lewa na iai ma le plan tasa wai ai le io o le lua fesfuru ono. O se take care mo tamaiti. O te mātaua foi ai le ofisa o lo atu ana isi tinafo malato whanau. E ave la onga
avatu le yo ia le wa ye tato avanoa nei e tau te fia ai ua maua tato le vala o atu la nei aso i tato mempa uma lava masui uma se o tau afio mai e moli mauina le tau dua ta la le sa tipi po fea le sa halu iai ai whaftai le nei aso whaftai fo i le afionga i le mai tai pale mia e whaavanoa ina lonta ia whapea fo i le sunga pakil le fionga ia patele kodio e vea i lel nei o le upo masani a wha tofunganga o maota o poutu e tua iai pou lalo o te tā ofi o komiti wha afoia pisa a e tua iai wha lapot potonga wha apea fo i le malo sa mo i tifo ma tau te tua atu i le malu o le tātou atu nu o Samoa wha apea fo i ona tūranga atofi la tau o lo taia tātou malo ma tau te tua atu lava i le malo Samoa e mamori atu ai leo whatau waa le nei aso ua tātou whelua iai ma wha mauni ai ma witness ai foi pe tari tonu inai ua tatala i le tātou whale e pei ona sauno iai le palimia le tatalo le tātou whalapatutonga ia manuia laua fionga pātele kodio tai o sauninga laua fionga le palimia tauti ono pofia me Naomi mta fa apea le mamalu o le paia ua poto i le nei aso ia whaateleina so mātou malosi e tautua i piasi o tātou malo soifua ma ia manuia. Ia tālofa ma lau fonga fia. Ia o le nau matu atu so o tō matu pala. E pei ona saunua ia i le fonga le aso. Whapea fo i le afionga le tama i tai presteni. Ai tai nane. Pa ia wa saunei. Ai o te matuai. O te matuai, mua i whatulou foi i le paia wa saunei. Ai o te manatu, o le a o wanga i sao loa i le aunga ma le au tū o lo tūlai. O le tau au whainga a toa o le ngaluenga. E 5 se lau iwa spultoru afi, valu se lau lua su 5 tala, ma le 5 valu seni. 5 se lau iwa spultoru afi, valu se lau lua su 5 tala, ma le 5 valu seni. Mo le sila fia, o le nei tupe, ua mai a uma o na tutongi. Ma o le otonga la le nei, o le talaina o le fale tuai, o le tāpena ina, ma le suaina o le whanua, ma lona toe tanuina, a wale wha moe se lau lua sifuru wafi. O le fausia ina o le pā atoa malona whatino ina, e iwa sifuru wafi. O le tau atoa o le fale, tolu se lau valu su tolu wafi, valu se lau lua 5 tala, ma le 5 valu sene. Ma o lona vai ina le nei, o le tau o mea fau fale, lua se lau fasu tolu wafi, lua se lau lua 5 tala, ma le 5 valu sene. O le tatongi o le au kamuta, e au fiai le palama, fai e le tise, e se lau fast food wafe ono se lau tala. Ia mai tusa mal se funu masina, sa fatau tai aile ne ngaluenga. E a fua mai le aso tolu se fulu se te malua fe lua fa. Se ia faa i wina i le aso fao i ulai lua fe lua 5. O le au wala na mawai na i tupe mo le ngaluenga. Fase la wafe tala sa maua mai ya au kuso luafe luas fulfa ile fatsa wina o le tasi fanua o le pisa a 5 afe sa fa me alofa mai le Public Service International e tawala mai le Victoria Public Service Union 5 afe 5 selau na maua mai ya me luafe luas fulima mai le matanga luenga wala manuia maleipa mo associate nga tsafainga luenga se lau fast food wafe tala na tala ina mai le pisa a e ala yana sa fanga lua tala sa te wina
I le whaaputu ngā tupe te u whaawhainga luenga o mawaenga tausia Samoa po o le UTOS. E lua sifuru waluafe, fitu se lau ma le lua tāla. Sa maua mai i le lua tāla le au whaisao whanga le pisaa i totongi i le tai lua vaiaso. Ai o le lua sifuru wafe, se lau ono sulfitu tāla ma le 5 ono sene. O le alauni atoa le na o le afionga le prestini. Sa faa me alofa mai maofofua mai mo le pisaa. E afua mai le lua sifuru ono se ia pa ia le nei tausanga. O le au fai atoa le se leni na maua mai, 5 se lau iwa sifuru iwa afi. Tolu se lau ono iwa tala, ma le 5 ono sene. 5 se lau iwa sifuru iwa afi. Tolu se lau ono iwa, ma le 5 ono sene. O le au fai o tupe na whaaluina le ngā luenga i pei ona whai lo atu. 5 se lau iwa su tolu wafe, 8 se lau lua 5 tala, ma le 5 8 sene. O au fai o tupe na te toe mai, e 5 afe, 5 se lau, fast food tolu tala, ma le iwa 8 sene. Ia, so se ngā luenga lava, e iai lava na i ona whaafita auli. Na hafu ai ona whaatuatuai le ngā luenga. E tatau ona tuuina i lalo pulu te tele. Lea sailu maa fale ma tata whaafale o le lotoa. Mai pei ona whautua ina i ele insinia ma le kāmuta. Mai tatau foi ona suaina ma tanumia. Whaamaualunga le whanua. Ona e whaingofie ona sātia i lolonga. O le toe whausia ina o le pā, ina ia malu le ngā luenga. O le suinga o le ata o le whali. Sa toe whitu nai, e fua i mana onga o le komiti whaafoi. O le isi tū, o le whisuia inga o le tau, mai lea taimi. Na tau fiai le ngā luenga. Whaatasi ai ma le tuatuania i whongotanga, a le Chakam, e pei ona tari malo ai Samoa i le nata usanga. Pei tai, na manuia mea uma le whaatasi mai o le ali. Ia, ma o se tala manino le nai, i le tala o le nenga luenga. Ia, a o nai tala whaamama i fo i o le amatanga o le matou paia inga. E a fua mai le asono i Januari lua festivalu ono. E nao le lua se lau 5 fitu tala, ma le fitu sene sai le tustupi. Whaatasi ai ma le tele o ai talafu na whaatalitali mai mō mātou. O le ala fo i lea na e ai se tō whai le afionga le prestene, ma le komiti whaafui. Ina ia whaapawhala, le whainga whaavai maasani. E 5 sifuru tala, e a fo noa le laulau. Ia e le whaangalo ina fo isu i whaisau whanga uma le nei so saieti. Ina ua o tātou tutu whaatasi, ma tau amo whaatasi le avinga. Le nei watini lau o le wha moe moe. Ia, a whaiwa iai se upu wasala, ma lu ave i whale lo fina ngale tui. A ia vi ia le atua o na wana wha manu yanga. Le nei wa mawai le nei fale. Awa lava ne ia te i tātou. A ia tu ina atu le bi inga ma le whaane tanga mai ta ele o tātou lotu. O la Yesu, a uma ono tō whaia o ia mea, ia o tō whapeane. Ia vi ia pea lo na swafa. Ia manuia o tātou tai pe o na sao nei. Tupu mai e. O le atunu ua mwhai ona o tātou whātasi. Le au fia ua poto, whaafitai ma ia manuia. Ia, o le polokalamele nā sa tu inatu. O le la ua manino au whala i le tūlanga pangāti o luitau ia ma whaamnianga sa mawhai o na tau mawhai e nei toa o le
nei fai whala tonga tangata whai ngā ruenga le malo. Ia tau mo whai whaatuina le wai umale manuia ia le lato foi finau. Ia wā manuia ia le nei wha moe moe. Ma ua tino mai, ai toi malanga tula no whanga le pe ona fisili enis. E te sauro e le mga whafo le vai moso a whapea le te sau mai e le tu i sifo. Sau mai on malai wa lele ia sau e lava sau mai pesenga vai moso loa. E anga vale lo te aru ia pia. Le wai oso tuna sa le ufi. E le vana, e whafsanga i tonu ma le mea foi le whale le treasure garden. Le whale engana treasure garden. Le whasanga me lisi tu, no whanga le sai le puru te lea le puru la popo ai sai luma la au le puru, le sai luma. E itama i a wala lau papa foi le lau papa le sai ai. Ai toi sua tu nei la le mela wai ai, wa umana tu ila lo ia puru tele ia la au ia. Ia awa toi lifi lunga le tanu. Ia sa e mai mo mai e le whaamtalanga le talo le ngāruenga. Patala whatu ia whafawina, ia maa lo lava, whangu le mawhata mai au le lei. Ia, o le maa nei ala o le maota faula wai ai. Mantua la o i tonua e le vaenga leo funga lei. A ho o nei i te miono longa fo i e ma mawha ia ti munga le tātua tanu. O le maua lunga i o i e whi au si eita a vale. No vaenga tonua leo funga lei. E vai e o atu i lunga i le tolu futu le maua lunga le vai. I e mwha solo atu lava i lunga le whafutu. E maua lunga o le swa vai. Nā pēa o ina ma mawha umi i le palasio o wanga fo i le tau su. Le lau tu ele mau te faula le ai fuanera le tala pe e whaftai ai la tau i le to toa ne ti nama i la tau sa tau mwhai mai al tau sanga lua festival wonu sa i ele moe mitinga e whaia se mau tapo so fisa whape wha mau tu ai ma ia mau tu ngā ruenga a le wharaputongo tanga te whainga ruenga le ane mano ia o le la o sa tipi mai ia ta ilua ta la soli ia fai malato sa iringa se leni po barbecue ia fa ofo atu le luas siria le luas fu wafeta la o le alonial blestene ale ave fa putunga tu pe malato tu pe fele tu fa fai nga ruenga o ia ave fa me alofa ia e so soani sa iringa tu pe ia mai male malato tu pe le na mo mai fa putunga tu pe fele ale utos mo wai le mas ai ta la fusol ai masa i tāra, ia vai. O lo te vai atu i le whaamaumunga le iei pe susai maltana report. 5 salau iwa sifuru toru wafe, 8 salau 25 tāla, ma 5 sifuru 8 sene. Le tau, le tupe a toa le na whaanga yo ia, ai, o lato tupe le to siri ma le 5 afe tāla. So le langa lava mene o tina e pāketi le leiso. O le mea nei whaila o tala e whaamu ia fo i mei meo tina e hiai tin o le pio le tā leni le malmea rofa lea ma loa tina e le fua tasi so te tina tele o le majority o tina le iai o tole pito sirinto o tele whai tau a whai o le laulangi whapena whai la sa mo e whai numera whaamawina le atunu e to tele atu ia le tupao tama ita e lo le tupao ali e sa mo ala tau ia o le to a tele lau te loa e ilo tele tonunga ana wa e te jo se la o ia tau mate foi le a lo tanto nunga o te loe mo de ivas fu pasene o tina sa mo ia e ia le me alo fale mai le tu o le paketino se le ni tonu ainga fu fat ta wino me foi le ma tu ne tele auto ma foi le e se a me e foi le spendale tu pe tina la e so le e pa o altina o le me nga e umana tu mta manga se le no le mele tu pelo le mele tu pelo sfua tu pelo le taulanga o tu pelo lancho tamiti o le pensini lo ta vale o le taudo le fanu kesi e fu le tu tongi ma tu pe mau vo le ainga tu fatas e tingana na umal tu pelo si me e ta of tu pel fanu kesi le e le fa ngaina e fu la el te inga niti na to to le ngarwenga fa na tonga le so le fa malo tol pu lo mo fa ta ye na to ia wa e mal via ia la to foi ia fa mo sa
sa lupe ma whaelele ma te talo i na ia taunu ia malo tina whaawawai pēr lava le tātou mea alofa le o le paketi ina le lei o tupe nei teimi ai mese ia ele telin ele o tātou ni milionea ele telin tātou tupe e o le teimi wa mau ale tupe fua wha te tau le lei sa o tala alma alo tina malo grandmother tala en te whaalonga yaso te lo whai ni se to te lo tātou mau nai mea la haiti mau nai mea tau whiololo nai ta mai whasi mea ai le wha pēr wha so ya mau ato te miu mau sin ta mai mea o tala le lom tu awale ai al mativa ai awale sui awale mau lo le vai mo te ia le sui fo le ai na sawe ya sola tu mau pele o langa fo le fa so le o langa le na olai ia ai fa penale tau mafa tu roa ai fa penale vai mo ai fa vai mo ai fa eleni pirikaki na ngol pirikaki an sa wele me mo ia na le wasifi dunga so i fuanga fo le mele o langa ai awale o la fia ma me fo le talana lum te matu au tot fio le milionea ola le o langa le masani ta tu ola ia na tu maula ia le ma fa putu man mia will show off te wal na tale lo te ma fa le ile o langa sui le o langa ia ai sui te ma ainga ia ma tau o mer soi fuanga ia tu ma wale posposiona me vole le aure la vale le vole sias ia o pole pikaki al tali se no watu le e per va solo no tene no tala tu la tu atau me mo ka pisi sai na vai fust ka pisi sai fa me alo fa maltinale fa tala ta ole o fust ka pisi me lima tala o saulo te ala fa ingol tamana lua fust ka pisi ia sa steam foi le ai na ele mole mo o lo le aso tonai o apa tu lo le si tolu le ia fa lai lo pikaki lua pikaki vel tamaltas tamalana popo pa uma ne ai mase falai ka pisia na toi ai uma fo fatu lo i tomit vai e ma vai la ai al fa na tos ai al fa na vol ma ne manong yele la ku kanga la me le ai to me sol ma ne te fat na e tu salma on al pikaki falai ka pisil pikaki mal ma on ai McDonald na tu te pisa isi te mi ai le lava ta tu apenas soi fuanga ia sa olta la masa ne voi ta to le foi le fa masa ne foi o tu i fa ta to ainga le wo malanga tu mau na ia le vina ne le tau fai a pe polisi vai nga ot mas ai le lo la na fa fena na sa to le ne Australia ni usi te le lo la na te a fai net fa so na te lo fa sol tu pe amo ia e le fai fa e si le tu la si pa no foi na e te le fai na o la nei al fa pena so i fuanga mata na o malta mai me fe ro le si me al watua e fai lo na control si me na popo ai dem fai lo langa ne dem fai na skip o so i o so le no al watua ne fu mai o ia fa pena o se tu la ne ya so le manol ta tu ai messe si o ia ainga pele e o fai no fa ta si mem ta tu fa so i ma tu foi a date ministro me lo se tu pulta tu no malo ta tu malo o te talo ia pe ma tu mau fa mnia nga le tu mai se lava te mamtina ma tu so se me ma tu o to lava ia o lo te talo mo man vio i ma to le fa nau e so se tu fa tai fa ma lo fo ia la to e tu si ma tu ina tau si mai foi ma tu e tatu te no tatu tofi sa mo nei fa ma lo i fa mnia le tu ia te to lo tu favor ia lo filima ia o lo tau tu ina i ona o tatu ainga ia family le tu inga ruenga ia o lo fe ngai e masio tatu ainga so o se mea lava po lungo fo al tele ni aso o lo mafuta mai ai ia fa tasi le tu pui pui lo tu soi fu family foi le tu ina ia lo fa na ia o onga ia fa le le onga se tamiti fa le o le tinga ina nai matu e fa me siri mo o to ia tapu au ina le tufu whango tole nei tanga lewa yaso e mese fo ile nei sa e nisio tato a ingolo mafuta mai Amerika Hawaii whapena for Amerika Samoa
ia whaamalia le tua i amatanga le vaiaso ia te utou i nā tunu. Australia ma New Zealand, whapena fo i Samoa nei, ia iei ma launtasia i tātou i whaamanianga uma a le atua. Whamangalo sa vai vainga ma se awa unanga le ni aso le atua, ia matua atu i nā le awa unanga ia a le atari ia po le uso foi. Toa ngane ia te utou, ia ai whaamalia le tua ni a fiafi la tātou tau mawai, e nei musika ia wha umatu le tau tua ni aso, wha soi foi ia. Oh
Manuia lava nea fiafi whaatai atu ia anu tō tasi leo mawhata mai, ia whamnia le tua ia te oima le ainga,